ngo yaravuye ngo araza ngo aza kwa shefu, ngo munzu ya shefu ngo agira iminsi 3 ari mu ayasenga mu butayu, ayasenga ari mu butayu. Uboja gufa agira aba yaje mu gitaje, ngo agira iminsi 3 mu gitaje ayasenga ari mu butayu. Aho niho yarangirije. Urumva nicyo tubaravuze ngo Imana iraratinze, ariko nige imujaniye nige cy'Imana. Nukuri twaba dushimye Imana, Imana kuko niyo nyiri maboko, iko yo yavuze ngo niwe wampaye niwe ujanye, kandi avuga ngo izina ry'Uwiteka rishimwe. Nta kindi twakora, Imana imujanye mwakire mu bayo, kandi namwe turabashimiye badutabaye mwese. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Murakoze. Kandi tukaba dushimye ko tumaze kumva ubuhamya bw'umuntu mu buryo bubiri, ariko hamwe n'ibyo n'ubundi umuntu afite umuryango yavutsemo. Torera ngo umuryango w'Abahiga ndetse n'ababyeyi biwe mu buryo bw'umubiri baze hano hafi kugira ngo umubyeyi aze kugira ijambo ry'avuga, kugira ngo mwahaguruka mukigira hafi, mubanguke kuko umwanya ni muto. Kandi tunibuke ko aba bayobozi bari hano ari namwe abaturage ba hano bafite umwanya wundi wo kongera kuja gutabara ahandi. Ngira ngo umufotozi yigire hafi, nibagera hano afotore kugira ngo dukore twihuta. Banguke umufotozi yarangije. Ngahe arakoze mu rwego rwo kugira ngo wenda nuza kuvuga bamwe basubira mu ntebe zabo, kuko ntibishoboka ko twese tuvuga. Hasigare wenda umuryango wo kwa sogokuru mu gihe aza kuvuga hano. Yarangije gufotora, nimusubireho mwicare. Muhagana reka bahagare bafotore ibyo muga. Nanje nshimiye Imana ko bakora uyu munsi wa Rwizigura. Imana ishimwe. Umunsi mukuru wiwe haba habaye, ariko ndabishimye. Imana ihimbazwe. Noneho mbere ya byose umuntu ni umuntu. Iyo turira habamo amagambo yo kugayana, ariko kuba ari ukuruhutsa umutwe, kuba ari ukuruhutsa amara uza wumva ko abomborana. Bisobanura ngo ni hahandi yari yicaye aho muhambabarire, nuvuga gutyo bakavuga ati se niwe wabyaye wenyine. Oya, ariko kugira inda biragoye. Uza wumva ko kwa kundi wayigiyeho bavuga ugasura kandi ukayijaho. Kaba nshimye Imana yuko tubaye aho. Ijambo ryongeyeho jewe simvuga aya Rwizigura, ababyeyi banje bayavuze, takirenze Siritanda na pasiteri wiwe n'umwarimu wiwe nimba adahari, ariko abo bose bavuze. Kaba nshimiye Imana yuko ibya Rwizigura ni byinshi, kandi Rwizigura yari inshuti yanje, kandi yazaga mpamagara igitondo n'umugoroba akambwira ati uko biri kose
mama uzazamuke twongere tuje kwikanisa ti kamwemerera kamubwira nti bihe ntibishoboka. Ubundi kandi Rwiziguru yari umukobwa kandi yari umuhungu, yarankoreye, yakoze imirimo y'abakobwa n'abahungu kuko narabanjije abahungu, ariko yifata nk'umukobwa. Amaze umushitsi wese uje Rwiziguru akaba yaritse, akaba yatetse icyayi, yumva ngo abashitsi baje mu nzu akamaza akabacumbira kandi afite urugo, ngo mama ararwaye. Kandi Rwizigura narwaye kera imyaka none kiraja kuba Rugamba wanje, narwaye mwonsa, ndwara indwara yo mu mutwe ariyo sitoma. Ariko Rwizigura nashiramwe ibigori, Rwizigura akaza afite urugo akambwira ati cara ndabinoza. Nabari ibyo guhura yarazi gusheba nk'abakobwa, arihangana. Kandi ico namukundiraga yazaga anyura ku muntu wese akamuramutsa, kandi yaje kumuramutsa ukamubona kwaca bugufi, agakunda base wabo, agakunda abantu bose. Muri iki gihe urimo kuja guhura n'umuntu mutoya agashira telefone kandi ntawamuhamagaye. Ariko kandi kikiriyo ntikizakorerwa honyine, kizakorerwa n'ahandi. Niyo mpamvu mwabonye byihuse kuko kizokorerwa n'ahandi no muri Kenya. Rero tukaba tubatangarije ko ikiriyo twari dufite ahangaha gishojwe, ariko dusaba abaturanyi bamuzehe Gipara na famiye ye ko baguma kumusura, n'ubundi bakazaguma kumusura kuko urupfu rurakomenti rworoshe, ruza ruhungabanya abantu. Niyo mpamvu twari dusabye ko abamwegeye mwaguma kumusura, mugasura urugo rwiwe kugira ngo mugume mumuhumurize. Kandi turababwiye ngo bahumurike, ibi ngibi byabaye nta kundi bizagenda, nta kundi bizagenda, biba byarangiye. Kandi twese twaremeye gupfa no kuja mu ijuru. Mu ijuru niho heza kuruta hano hasi. Nitugerayo tuzishima kandi abatubanjije tuzabasanga.